Image PAODAM Yangbrim Quai Kivipo, Tam Command Naran Tram Noxalo in Nasigi, Maruba Pau Pizari. Ragani Toshua Manipur Legislative Assembly Election Gi, Hanba, Hiski, Polling Personnel Sing Amadi Security Personnel Sing, Polling Station Singa Sanabaho Pray. JDU Mirep, Roget, Nowen Kablan Babu, Yalingo Fonukana Wakani, Pam Pray, Maham Kiada, Noe Capsin and Bagit of Talk Ray. Manipur Hope of Punkumada, Mia Kuntama Toy, known as COVID-19 positive Toy Cray. Loinana, Uttar Pradesh की Assembly मिखल की मार्ग सुबह तंग की वोट नसी हरे नकरे हौजिक मपुंग यो पाव लोबी दसी हयेंग पांगथोक कदौरिबा 23 सुबह मणिपुर Legislative Assembly Election असगी अहानबा फेज की पोलिंग पर्सनल सिंह अमदी Security Personnel सिंह मसा मसा की पोलिंग स्टेशन सिंह दा सतपा हौनखरे इम्फाल ईस्ट की मनुंगदा लैबा Assembly Constituency तरा की पोलिंग स्टेशन चामरी के कुंठा माथोइदा अपुनबो भोटर लाख अहुंगल सिंह कोनिथोइ संगा तरा तरेट न भोट थादनगदौरी लोइना Assembly Constituency तरा की मनुंगदा वांखै अमदी यास्कुलदा नुपी गातना गाक सेन लगा मिखलसी पांगथोकदौरी लोइना इम्फाल वेस्ट की ओइना पोलिंग स्टेशन चामगा कुंठा दा अपुनबा भोटर लाख अहुंगल सिंह मरफु हुमदोइ चाट्रुक हुमदा मरी थादनगदौरी Bishnupur की ओइना पोलिंग स्टेशन चनीगा कुंठा मरीदा अपुनबा भोटर लाख अमग लिसिंग मरफु मंगा चनीगा कुंगहुमदोइना थादनगदौरी कांगपुक्पी की ओइना पोलिंग स्टेशन चामग हुमतरुक्ता अपुनबा भोटर लाख अमग लिसिंग अनिगा चनी कुनगा तरेटना भोट थादनगदौरी चुरचांदपुर की ओइना पोलिंग स्टेशन चहुंगा मरफु मंगा की अपुनबा भोटर लाख अनिगा लिसिंग कुन मरीगा चहुंगा निथोइना भोट थादनगदौरी निसिंग बे अहानबा फेज की ओइना मिरेप चामग हुमद्रा हुमदोइना लंबा तौनगदौरी लोइना भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की मिरेप कुंठाग निपान इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की मिरेप कुंठाग मंगा जनता दल यूनाइटेड JDU की मिरेप कुनग निपान नेशनल पीपल्स पार्टी NPP की मिरेप कुनग तरेट शिवसेना की ओइना मिरेप तरेट रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावाले RPI A अमदी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP की मिरेप तरुक लोक जनशक्ति पार्टी राम बिलास LJPR की मिरेप अहुम कुकी पीपल्स अलायंस KPA अमदी कुकी नेशनल असेंबली मिरेप अनि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की मिरेप अमा अमदी कैंडिडेट त्रानिपाना इंडिपेंडेंट ओइना लंबा तौनगदौरी हयेंग पांगथोकदौरिबा 23 सुबह मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखल की अहानबा तांगकता इम्फाल ईस्ट की खेतीग्राव केंद्रदा JDU की मिरेप ओइरिबा वाहेंगुम रोजेट एलेस बुलेट सही निफुनिथोय अपोप लेखित्रब बसंता ngarang numidang sak khangdab singna nongena kaplamle thawang asi BJP na lusing balengak asina law and order nikthina ngakpa ngamdabagi chapsaba khudumni haina National General Secretary Alfred Ahmed Khan haikre lekai miyam na thawang adubu yaningdaba uttuna porompat thawan thaba lekai da wakat mifam phamkre ngarang numidang pung 13 tabada kendra sigi naharup khongjin ngakhapat leiba thodam zone gowa mahaki worker amagi mayimda satuna wari sanaroga थोलपदा गाड़ी मसाद लापा सखंगदब मी अनिना नोंगैना कापलमबनी थौदोक अदुगी मतांगदा खेतीग्राव JDU की प्रेसिडेंट नोंथोंबम चंद्रना पाउमिसिंगदा हाई सखंगदबसिंग अदुना रोहित की मथबाकता नोंगैना कापलमबदगी हॉस्पिटल लायेंगली थोंग असि पॉलिटिकल खुदोंसाबा लौनबा अपिको वखलमनि हाइना लवी पॉलिटिक्स ना लेबाक ngakani चाखत थौरांग तौगनी हाइबा थाजद्रे डिक्टेटरशिप लेंगाक ना कानरोय मियामना याद्रगा नफुद भोट खोंबा माइ पाकलोय फ्री एंड फेयर इलेक्शन तौसी हाइरगा कैंडिडेट अबू नोइन काप हाइबसी पांगदबगी थोंगनी फ्रेंडली कंटेस्ट तौदना मियामना याबा मिहुत खनसि थौदोक असिगा मरी लेनना पोरमपाट पुलिस स्टेशन केस अमा फाइल तौख्रे इलेक्शन RO दसु वखत चिरोल पिसिंखरे हाइके थोंग अदु यानिंगदो फोनुक्तुना लेकाई नुपी सिंगना रोजित की युंगी थोंगादा वखत मिफम पांगथोख्रे वखत मिफम अदु सरुक यादुना JDU की नेशनल जनरल सेक्रेटरी अहमद खान हाइकिबदा मिखल असिगा मरी लेनना लेंगा पाइबा BJP की कांगुना केंद्र हुंफुदा प्री-पोल वायलेंस पाक सत्थदुना लागली मफम क्यादा JDU की कैंडिडेट अमदी वर्कर्स सिंगदा वायलेंस की थबक सत्थरकलिबा कया से यंगसिनदिनबा ECI अमदी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर क्यार हाजखरबसु ngasi फाव थबक अमता लखत पिरक्तबसी BJP ना नमफुदा पावर पाइन बसिनबा थोन हाइनसु मांग मराल सिकी
नाकन अमरोमदा खेतीग्राव केंद्र की जेडीयू मिरेप डब्ल्यू रोजितपुर नौमैना कापलंबा थौदोक यानिंगदबो फोंदोक्तुना कोंगबा नोंथोंगबम लेकाय दा मियामना वाकन मिफम फामख्रे थौदोक असिगी मतंगदा जेडीयू की मिरेप डब्ल्यू रोजित की वर्कर इंदिराना पाउमिसिंगदा हाई थौदोक असि यामना लाइबक थीबनी मसी लेबांग मसा तादबा वाखल यावदबा पांगदबनी थौदोकसिदा चेनरिबसिंग अथुबरा फादुना अहक दंदी पीगदबनी हाइना फोंदोकखि थौदोक असिदगी खेतीग्राव प्रजा सिंगना मिकअप थोकपा मतम यौरे मसी राजनीति की लौथुनबा सुक्सोय सोयदन ओइगनी कदिगुंबा केंद्र सिगी प्रजा सिंगना वाखल ताहुदबा तारगदी केंद्र से अदुमक पुथदुना लेहुरगनी हाइनसु महांग मखाताना फोंदोके करिगुंबा हदकी मतांगसिदा खेतीग्राव केंद्रना वाखल तामिना हौदबा तारगदी अखोय खेतीग्राव लोइरे हदकसिदा अमुकन्ना हौगतपा ngamaroy aduga sigumba candidate सिमाइना तौरक्बा लुम्फू तौरक्बा फोंगना थेंगनाबा ngamdaba sigumba vote piraga kamaina praja akhoi bumana ngakpidोइनो रोजित की दमकता अखोई मैम सौगटले तसेंगना मकी ngarang तौरंबा थौदो अजि मयामना यानिंगदे खेतीग्राव असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की जेडीयू की मेरेप रोजित एलिस बुलेट पु अटमना नोमैना कापलमदुना सोहलंबा थौदोक अदुबु जेडीयू ना कंडेम तौरपगा लोइना थोकलिबा थौदोक अमुखना मिखल असिगी अतै कैंडिडेट थोकतबु ओरसुन हाइना फोंदरोकलै ngasi hawo marakta leiba जनता दल यूनाइटेड मणिपुर स्टेट यूनिट की ऑफिस पांथोकपा पावी मिफम अमदा जेडीयू की प्रेसिडेंट हंखपाव ताइथुलना हाई कैटेगराव एसी की जेडीयू की मेरेप रोजितपु ngarang numitang sakhangnaba mioi anina nomaina kaptuna sohlambani miyam gi sewa tawge haina chongthrokliba miyam gi mihut amada mioiba amagi minungsi gi wangmada toromba thabak asi laibak thibani tholiba thawdok asina aroiba oiduna ओरसनो हाइना फोंदोकपगा लोइनाना महाकना हौजिक वाखल हक्सांग स्टेबल ओइरे अदुबु हक्सांगी फगतपा मतम खर संखिगनी मतुंगा असिगुंबा थौदोक अमुखना थोहनदबसु थोल बिगनु हाइनसु महाकना फोंदोकखि अमरोमदा हयेंग पांथोककदैबा 33 सुबा मणिपुर विधानसभा मिखलदा आंध्र केंद्रदा बीजेपी की मेरेप ओइरबा एक्स मिनिस्टर टी श्याम कुमार सिंहगी सपोर्टर्स सिंगनी हाइबा मियोय तरेट की युमदा सखंगदब सिंगना नोमै कापसिलंबगी दगी मियोय अमा सोक्रो लाइकन नखरे लाइबक थिबा थौदोक असि ngasi अहिंगी अंगनबा पुंग अनिगा मखाइरोम ताबदा आंध्र केंद्रगी मनुंग सनबा तोंगान तोंगानबा मफम हाइबदी यारिपोक संगमदबी मखा तरा सिंजिन अमदी आंध्र सनापाता थोखिबनी यारिपोक संगमदबी मखा तेरा सिंजिन थोखिबा थौदोक अदुदा मफम अदुदा लैबा युम मरीदा सखंगदब सिंग अदुना नोमै राउंड क्या कासिलमखिबनी हाइरी थौदोक अदुदा तुमदुना लैबा नुपा मचा मसु मनातोन नोमैना पानर सोखि सोखलब मियोय अदुदी एमडी रहीस खान सही कुमाथोय अपोपा एमडी अजूर खानी मा हौजिक राज मेडिसिटी दा लाइकनरी हाइरी नोक्लै नोमै कापसिलमबदगी अशोक अपन नंगलबा युम सिंग अदुना एमडी अजूर खान सही निफुगतरु याकूब कोरीमयुम सही आखै माथोय अपोकपा लैखिद्रबा इबोमसा एमडी हसीम अहमद अमदी एमडी मुजी गी युम सिंग हाइरी आंध्र सनापत्तसु टी श्याम कुमार की सपोर्टर अहुम गी युमदसु सब मानबा पुंफमदा नोमै कापसिलमखि हाइरी नोमै कापसिलंबा युम सिंग अदु सिंगाखम तोंपोक सही निपुनिपान अपोकपा लैखिद्रबा धर्मा सरुबम भैगो बंदो सही कुंथामगा अपोकपा लैखिद्रबा चंद्रश्याम अमसुंग फांजौबम रविंद्र सही निफु लैखिद्रबा धर्ममुक्तगिनी थौदोक अदुदा अशोक बंदी यावखिदे हाइरी थौदोक असigi matangda एमडी अजूर खान हाइकिबदा यामना कन्न तुमनरिंगै मतमदा नोमै कापगी मखोल ताबदगी पाक्थदुना लैनबा तौरिंगैदा फमुंगदा तुमदुना लैरिबा महाकी मसानुपासु सोक्तुना लेरमखि नुमित 10 रोंगी मवांगदसु मसक खंगदबा मियोय लाक्तुना युमगी नुपी अंगांगसिंगदा किहलंबा अमदी एक्स मिनिस्टर टी श्याम कुमार की भोट तचेनबा यारोय करिगुंबा चेलबदी थोनिंगदबा थौदोकसिंग थोलकपा याय हाइना किहलंबसु लैखरे हाइखे खाबोक असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की मनुंग चनबा खाबोक की जिला परिषद मेंबर खुनराकपम राजभवन की युमदा ngarang numitang अथेंगबदा ममाय ममित खुंबा सिंगना नोमै कापसिंदुना जिला परिषद की युम थुगाइरमले अमदी खाबोक पोलिंग नंबर 35/10 दा हांगबा जेडीयू की पोलिंग बुथसु थुगाइरमले हाइरी हिरमसिगी मतंगदा ngasi ayuk miyam gi mifam pangthoktuna warep kayamum su lawkhre
हिरम असिगी मतंगदा ngasi ayuk khabo khulakpam lekai da leiba jila parishad ki yumgi thongal da miyamgi oiba mifam ama pangthoktuna warep kyamaram su laukhre hairi jila parishad rajmon na phogrokpada thodok ase ngarang nongyai matung pung amarom tarakpada thokibani mahak masana JDU gi mateng pangduna leijarakibani kanagum amata dusu hunduna ngangba saibal amata taude tumina leijabani mahaki maral karino karidamak hana bohonari bano hayaduna mioi sing aduna mahaki gari thampham gate namkhai rakhi masanupagi tumpham amade mahaki tumpham mapagi thonau singda noi kapsinduna halu halu haina launu khibani haiki moi no konta badigi koi imung da dumung lei dingai marak sida makoi mayam ji chenchal laga ai gate garage si thuai bani wai matung da aina kumliba phomung ki tamna noi kapsele adugu mathang di sanupana kumliba mapham sida noi kapsele aduga hat kadami hana maga makoi si pungai thuna ngan thoki aina namna ngai jadri badi aina kari aran ma togi badagi aigi family na kari aran ma togi badagi aigi imung manung life mangan lubhuna banu ha dum dum ai ngai jade aduna hairiba sumba hawai yauna honari ba singda inchen biriba rajniti togiriba bole piri ba singna masumwa togukri togiga nu haiduna ai humble lo appeal togjari खाबू केंद्र की तोान तोान लेकाई तरामरी की इमा इबेल सिंगना थवंग अदुबु यानिंगदबा फोंगदोलदुना वाकन मिफम फमखी मिखल ग मरी लेना नोमई पाइदुना मीबु किहन खंगनबा अमदे मियोबगी पुनसिबु टेमसिंगनबा थवंग असे यानिंगदे मरा लेबा मियो सिंग अथुबु मतमदा फादुना सेराक पियो हाइना पेनदबु वाफम क्या फोंगदोरकले कुंबा अरानबा क्या अदु कोइ फुमजनदुना लेमने अदु ngasi कोइ फुमंग मक्तरे ai कोइ इसा गातने कोइ लेमिनारि बसिंजे हो अदु माइ माइ या पामदु लोइना थादोको याय अदु ngasi di ikheng tanaba thabak to ko jai ko janinge asiko thabak jamu hana togdana ba ngasi ki praja me am jingira angam ma thok jingira asiki matek chaba dandi do matek chaba sirak tu piu hai jai ngasi mayang bi hom na ngasi singtok jari नाकलमरोम दसु खाबो खुलाकपम लेकाई दलैबा बीजेपी की वर्कर ओइबा खुनराकपम रमेश सहिनी फुग तरेत अमसुंग खुनराकपम सरत सही कुंथ्रानि थोइ युमदा ngrang अथेंगदा युंगी थोंगान थुगारम ले हाइदि थौदोक असिगी मतांगदा केस रमेश ना फोंद्रोकदा ngrang अथेंगदा महाकु युमदा हलखि मतमदुदा खाबो जिला परिषद की थोंगालदा हाना लेरंबा मियोइ सिंगना इलेक्ट्रिक पोस्ट पंखिंग रखेलकपदगी तुम्बा फावबा याखिदे तुम्बा यादबदगी मखोइना पोस्ट खिंगदुना तुम्हंदबदी यारगा हाइदुना महाकी युम मथक्ता काखतुना नुंग अमना लंगथकी मदुगी मतुंगदगी हाना लेंबर जिला परिषद की मियोइ सिंग अदुना युमगी थोंग फकाइदुना थोगारिम खिबनी हाइके अइना अइगी युम मथक्तगी मागी वाइटिंग सेट मथक्चिदा नुंग अमदी थाजरुई अइना हाइदी माना नंगना अदु कुंबा थिनबा यारगदी अइना कइदोबा नुंग अम था यारोइदुना थाजरुई अदुगी थारोबदगी मागी दा लेरंबा मखोइगी सिंजिना अइदा लालगा जुम थुगायरबा कखयारबा तौरबनी लाखलिबा 33 सुबा मणिपुर विधानसभा मिखल असिदा वांखेम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा बीजेपी की मिरेप अमा ओइरिबा युमनाम नवचंद्रगी होम पोलिंग ओइरिबा हाउखा कियाम गी जगह सिंगदा अतोप केंद्रीय सिंगदा भोट खोमबा संगबदा अथिंगबा पीरे हाइना मफम कयादा सदोकलिबा वाफम असि टोकपियु मिरेप अमतबु भोट खोमबदा अथिंगबा पीखिबा लैते पीगदबसु लैते हाइना नवचंद्र की इलेक्शन मैनेजमेंट कमिटी की माइकेदगी फोंगदरोकली कियाम खोंग अहनबिदा बावी मिफम पांगथोकनदुना कमिटी की जनरल सेक्रेटरी एस धीरेन अमदी मेंबर कांबम सरचंद्रना हाई मिखलसी शांति नैना मियामना माना पामजब मिरेप सिंगदा अदुमक भोट पीबियु मियाम की डेमोक्रेटिक राइट मसक खंगना अमदी हिंसा यावदबा मिखल अमा ओइननबा कमिटी की माइकेदगी होनदुना लागली अकी खंग पोहनली हाइबगी खुदम पीबा ngамदना लाना पाव संदोक टोकपियु मिरेप नवचंद्रबु लाना उहन्नबा थौरांग लेपियु हाइनसु आंगना फोंदोकि अदुगुंबा केंद्र सिमकी तोप कैंडिडेट सिंगी इलेक्शन कैंपेन की थबक चथबा अमदी मीटिंग न सिंगबा चथबा मतमदा अकाइबा पी थुगाई हारि वफम से इन्फम यावदबा आराम मुफमनि प्रजामिया न थाजबिगनो हाइरब नवचंद्र अमदी नवचंद्रबु सपोर्ट तौजरि पुनमक डेमोक्रेटिक राइट पो मसक मन खंगजबा अमदी
democratic right asing kai kun jama mi singni maka ta na du kun masi layat pa pan bu wa kham khoi leijade miyambo lan namjing no bu dong da aram propaganda tu mi si kudak tagi lepiyo kari gumbada thugai gi ba ye khai gi ba leiba tar ga di madu gi kudam sangdam pramana sing basing leiba miyam khang than gi wa phom si tham jab goloi na asi gum thabak sing asi leiba ki bani amadi praja bala na punalo bagi adu gumba aram propaganda ni haiba wa phom Irengwan village da Srinariba hand pump gi ising da iron gi saruk ka hena yawa thengnare Sunday khuding gi pangthokpa Sunday Eco Club activities gi saruk amu oina field testing kit Srinaduna pukri amasung hand pump underground gi ising sangeng tawbuda hand pump gi ising da iron gi sang hena yawa thengnakre ngasi pung 3 tagi hauna Sunday Eco Club Irengwan gi volunteers singna lambi gi nak yet ki amutpa sengdok lama matungda interaction session amasu Irengwan High School campus ta pangthokhi amadi mairoi anina corruption amadi climate change and importance of tree plantation haiba hiramda wangang ke lonena adang secretary Sujit Khatri Mayum na wangang loi singda khudol pot oina tell me why amadi inspirational quotes magazine sing pk Manipur hauki wapung kunmari da mioi kunthra mathoi nauna covid positive oiba thena khre mioi ani lekhidre Hai pungpham asida mioi lising amaga chama kungani thoi covid test tawki madura mioi kunthra mathoi covid positive oikhibana ngasi gi covid positive oibgi sang sada aniga dasmik nipan leikhi state asida covid license chadropri ngasi phawda apunba mioi lakh ani amaga lising humpu kunthra taruk satret ka yankhai nipan covid test tawkhre mioi lising aniga chama trama thoina leikhidre ngasi mioi yankhai naba phaduna discharge tawkhibadagi apunba naba phakhibi masing lakh amaga lising kunthra mariga chahum sumna nipan sukhiduna state asigi naba phakhibi sang sada maudrang nipan ga dasmi kumna thoi yore active case ta mioi chahum ga kunthra mapan leiri Imphal West District ki mayang Imphal thana wangkhai lekai dagi army oiba mioi ama sikre hajinduna voter list dagi kakthak lamle hairi hiram masiga mari leinana ngasi mayang Imphal da pangthokpa pau vi singa unaba amada asem loidang kaubi nupi amana phongrokpada mahaki masa asem rupachandra kauba amaga asem surchandra kauba amaga phaibok oina pokpani phaibok asigi ahal oiba asem surchandra na judo gi course oiram laga handakta covid na maram oiduna laikhidabani masa rupa asem rupachandra na hoji army oiduna Bangalore da posting taduna leiri loinana handaki election asigi postal ballot vote thadabagi matam asida mahaki masa rupachandra gi maming Yaurok tabadagi tigat lubada Rupachandra si laikhidre haiduna voter dagi kakhiba oiram khibadi maram asina hiram asiga lenga ki mari leinaba singna maru oina election commission na mieng sangbiduna mara leiba BLO gi mathakta action lokhat piu loinana masanupa Rupachandra busu akhannaba thorang ama sinduna vote thadaba phangan biu haike aigi jane paji Sujandra je sigre Sujandra ki photo maming kakpase imana ne kai sumda warogre thamoi soga kapham thokoni siga bane na Sujandra ki maming kakpase da rupa gi ju ahingba jani pa rupa je siji gi maming ji mana yena kakpase masi imana khara pendre adana masi gi kai ba thaga diba mari lene ba koi haiba jo haise ima di aduna sigi mi sida aina haini je ai saji bo thada dana bo mangal labani na Magi, ji bot hadar kwanta ki bot hadar es hol ko de aina ne mama moina thamoi ji pu bongam da bani na madai da crime khara thol ko yai IJR South ki miyang makhada Tengnopan Battalion Assam Rifles na ainia da mongda covid vaccine amadi RAT kit sing lalona bohonaramba mai pahan kidre thogase ngarang Assam Rifles ki kangbu amana lambi da sat ok sing check tawda Imphal lomdagi more tamna lakpa gari am check tawda Covishield vaccine gi vial sani haibadi dose listing ani amadi rapid antigen test tawno kit sani ga mawrang pan phangbangam khi air gi team aduna gari du da tolakpa mioi ani detain tawduna thamlaba matung mari nainaba police ta makhoina porokpa lalon pot ka khusina khibga loinana hidak adu pirakpa medical store sing thingjin khre nakalamrom da Tengnopan da tariba Assam Rifles ki team amana ngarang border area da patrolling setpada Kwatha junction marakta yamna thana kuptuna thamlamba package ama hangdokluda lupa lakh taruka lising yakhai mapan longgi oigedaba lalon pot sing phar pangam khre haiba package aduda mapan namgi student akemo gi poshak kwa
maru amadi foreign liquors sing yarum ki phagal polum sing custom preventive force more de khusina kre hairi ngasi ayuk pung mapan makhairom taba matamda kasar bantarapur gi barak museum sangnenda umanglai ngaksel luf kasar sonai na sinduna sahi gi oiba mifam pangthokre umanglai ngaksel luf kasar sonai gi president oinam krishna chandra singhana mifam mapu oiduna pangthokhiba mifam aduda ngasi gi thoram aduda kasar asangi masak naiba miyoi sing su saruk yakhi maru oina KN Chan advocate Ramakanta mutum babaton sing RK Gopal singba miyoi sing saruk yakhi Uttar Pradesh Assembly Bikhal gi mangarak suba tangka ki vote ngasi ayu ki pung taret tabadagi nungdang pung taruk phawba thadna kre nungthil pung ama phawda sada kunthra mariga dasmik marpugo humdoi gi sangda vote thadna ki district train thoi gi assembly segment huma thoida vote thadna ki bada Chitrakuttana khwaidagi sangwangna thadna ki hairi Ayodhya district tana anisuba khwaidagi wangna vote thadna ki ngasi vote thadna ki ba district train thoi adudi Ayodhya Sultanpur Chitrakut Pratapgraha, Gonda, Kausambi, Prayagraj, Barabaki, Sarawati, Amethi amasung Raebareli ni hairi. Jammu and Kashmir ki Congress leader Ghulam Nabi Azad ki nephew Mubashir Azad ngasi BJP da yaukre Prime Minister Narendra Modi ki sakhwat thorangi thabak singna mahaku BJP da yahon khibani haina mahang phongdok ki Ghulam Nabi Azad ki manaw nipa Liaquat Ali gi masanipa Mubashir Azad na makhatan haikibda mahaki uncle bu Congress lusing basing na ikai khuna bidre adum oinamak mahakna BJP da yaukiba aduda mahaki uncle ga tanabadi laikide Mubashir Azad amasu mahaki supporter singna BJP da yarakpada Jammu and Kashmir BJP President Ravinder Raina amade atai senior leader singna taram okre political leader mayam ama yauksilakpadagi BJP Kongjang tu na sakot lagani hai nasu Ravinder Jain na haike Russian forcing na Ukraine gi lamdam na sangsilaktuna Kharkiv lambi da nongmai kapna tuna lan kan songna kre hairi lalak aduda miyoi lak aniga lising humpurom mayum thadokna lanjena kre lan lep laga mage ani magna wari sanabada yana kre so hairi nandarakpagi numit mari ni subada Hague ta leiba International Court of Justice ta Ukraine wakat kre Wari sanabgi damak Russian delegation ama bala Russian city homel da thunglakre adubai namak mafam adu pamdabrigi Ukraine na atopa mafam sing Warsaw Bratislava Budapest Baku amadi Istanbul da oina propose tawki Ukraine gi president Volodymyr Zelensky na mahak kif thadok tuna saloi haina wasak tuna phongdokre US Senior Defense Officer amla haikibada Russian force singi sada yankhaidi Ukraine gi lamda sangsilakre United Nations da makoi bu support tawinaba Ukraine gi President Zelensky na Indian Prime Minister Narendra Modi da hajarakre hairi US President Joe Biden na US dollar million sahum yankhai gi khusu khulai Ukraine da thakinaba US State Department da khangan kre Germany masung France asu Ukraine da khulai kaya thakre hairi hojik aroibada maroi pawhon pijari rangni thoisuba Manipur Legislative Assembly election gi ahanba phase gi polling personnel sing amadi security personnel sing polling station sing da sanaba hokre JDU gi merep Rojit Nomain Kablam Babu yaling do phone kana wakan tham kre mafam kyada nomai kapsin ambagi thokre Manipur da hokra pung konmari da mi kunthra mathoi nauna COVID-19 positive oikre Loinana Uttar Pradesh ki Assembly Mikhal gi marak suba tangka ki vote nasi harana kre nasi gidi image palum sanuk jaba matang se lojere niam amukana khulumjari